салом бинандагони азиз, имрӯз 3 май аст ва шумо дар пахши мустақим барномаи хабариву таҳлили ахбори озодиро тамошо доред ки ҳамкорони мо дар Тоҷикистон ва Прага таҳия карданд. Аз ҷумла ин мавзӯъҳоро матраҳ мекунем. дар Тоҷикистон рӯзи озодии баён дар ҳоле ҷашн гирифта мешавад ки ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон бастани тарғиботи Русияро тақозо дорад. илтимос, телевизиони Русияро бубандед ва хоҳишем ки интернетро фаъол кунед. раиси Фархор мегӯяд тавони ин ноҳия барои таъмири пули ларзон кифоят намекунад. Чунки асфальту ваша, роша вакаша аз тарафи муфақат амина усилени титон. ва раҳбари собиқи ҳизби демократи Тоҷикистон Маҳмадрӯзи Искандаров 70-солагиашро дар зиндон ҷашн гирифт. наздикон мунтазири раҳои ӯ ҳастанд. аммо шурӯъ мекунам аз як хабари фаврӣ. як соат пеш Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи 3 май бо президенти Русия Владимир Путин телефонӣ суҳбат кардааст. ду тараф ҳамкории дуҷониба аз ҷумла дар бахши муҳоҷирати кориро баррасӣ намуданд. ба иттилои расмӣ мувофиқа ҳосил шудааст ки ба идораҳои соҳавии ҷонибҳо дар бораи бештар фаъол гардонидани кор дар ин самт дастур дода шавад. тафсилот то ҳанӯз дастрас нест, вале ин суҳбат баъд аз ҳафтаҳо тафтишу боздошт ва дармондани муҳоҷирони тоҷик дар Русия баргузор гардид. ба мавзӯи Русия боз дар идомаи барнома бармегардам. дар рӯзи озодии баён ки имрӯз 3 май таҷлил мешавад, дар Тоҷикистон аз журналистони зиндонишуда ёд карданд. сафири Амрико аз ҳукумати Тоҷикистон тақозо намуд ки ҳамаи 8 журналисти ҳабсшуда баъди соли 2022 озод гарданд. Тоҷикистон дар индекс ё шохиси озодии баён ки имрӯз созмони бонуфузи гузоришгарони бидуни марз нашр кард, аз миёни 180 давлат дар ҷои 155 қарор дорад ва як кишвари саркӯбгари озодии матбуот номида шудааст. дар ин бора гузориши ҳамкоронам Иршод Сулаймонӣ ва Шаҳлои Абдулло. дипломатҳои кишварҳои ғарбӣ дар рӯзи ҷаҳонии озодии баён аз ҳукумати Тоҷикистон тақозо карданд ки ба рушди озодии баён монеагузорӣ накунад ва рӯзноманигорони зиндонишударо раҳо кунад. сафири Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Мануэл Микалер ки дар нишасте дар душанбе бахшида ба ин рӯз суҳбат мекард, зимни дархости раҳоӣ аз ин рӯзноманигорони боздоштшуда ҳар яки онҳоро ном ба ном зикр кард. аз ин фурсат истифода бурда мехостам бо эҳтиром аз ҳукумати Тоҷикистон даъват кунам ки дар рӯҳияи дӯстӣ ва ҳамкории судманд он журналистонеро ки зиндонӣ карда шуданд озод кунад. аз ҷумла Хуршед Фозилов, Абдулло Ғурбатӣ, Ҳушом Ғулом, Далери Имомалӣ, Улфатхонум Мамадшоева, Абдусаттор Пирмуҳаммадзода ва Завқибек Сайдаминиро. Тим Ҷонс, сафири Бритониёи Кабир дар Душанбе, бо таъкид ба эҳтиром гузоштани ҳукумат ба расонаҳои мустақил гуфт ки ҳукумат имкони рушди озодии баёнро дорад. албатта мушкилиҳо дар бахши озодии баён дар Тоҷикистон аз ҷумла монеаҳо барои рушди он мавҷуданд ки ҳар як кишвар имкон дорад барои озодии матбуот мусоидат кунад. дар Тоҷикистон дар чанд соли охир вазъи озодии баён ва расонаҳоро бад унвон мекунанд. додгоҳҳои Тоҷикистон дар солҳои 2022 ва 2023 пас аз ҳодисаи хунин дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон камаш 8 журналист ва блогерро аз 7 то 21 сол зиндон маҳкум карданд. мақомот онҳоро ба ҳамкорӣ ба созмонҳои мамнӯъ гунаҳкор донистанд, аммо худашон дар паёмҳои ҷудогона аз боздоштгоҳу зиндон гуфтанд ки зери фишор ва латукуб ҷурмҳоро пазируфтанд. Тоҷикистон дар шохис ё индекси имсолаи озодии баён ки онро 3 май гузоришгарони бидуни марз нашр кард, 2 зина поин рафта дар мақоми 155 ҷой гирифт. тоҷикистон дар гурӯҳи кишварҳои бадтарин мемонад. мо иродаи сиёсиро барои беҳбуди фазои хабарнигорон ва тағйири вазн намебинем. ҳукумат дар Тоҷикистон мустақилии матбуотро на эҳтиром мекунад, на дастгирӣ. вазорати корҳои хориҷии Амрико ҳам дар моҳи апрели имсол аз шароити тораф мушкили кори озоди журналистон дар Тоҷикистон ва сензураву фишори мақомот танқид кард. бисёре аз пойгоҳҳои хабарӣ ба хориҷа кӯчиданд. бисёре аз журналистон ба хориҷа кӯчиданд ё ночор ба худ сензура гузаштанд. журналистоне ки ба танқиди ҳукумат ҷуръат мекунанд, бо хатари озори ҷисмӣ, таҳдид ва боздошту зиндонӣ шудан аз ҷониби полис ё маъмурони амният рӯбарӯ ҳастанд.
با باور این محقق آزادی بیان، مقامات در تاجیکستان باید از پی اصلاح وضع شوند. در حالی که در تاجیکستان از روز آزادی بیان یاد میکنند، یک حامی حقوق مهاجران از مقامات تاجیک دعوت دارد که در ترغیبات روسیه را ببندند تا اینکه مهاجران فریفته نشوند و این شب و روز به روسیه سفر نکنند. والنتینا چوپیک میگوید مقامات روسیه در پی بازداشت و اذیت همه غیر اسلاویانی ها هستند و حالا نه تنها شهروندان تاجیکستان بلکه زادگان ازبکستان و قرقیزستان هم در فرودگاه ها و درآمدگاه های زمینی روسیه مورد اذیت عمومی قرار گرفتند. او در یک صحبت ویدیویی با همکارم خیرومان بقازاده فشارهای ایجاد شده در نسبت شهروندان آسیای مرکزی را توضیح داد. پروازها از شهرهای گوناگون اساساً از کشورهای آسیای مرکزی را منع می‌کنند. خبرهای از بازداشت هواپیمای از ارمنستان و هم آذربایجان بود. یعنی محض چهره‌های غیر اسلاویانی را بازداشت می‌کنند. این صرف ناتیزم روسی است. تبعیض بر اساس شهروندی و نژاد پرستی است. مسئله این است که وقتی هواپیمای از تاجیکستان چهره‌های اسلاویانی را می‌آورد، آنها بی مانع وارد می‌شوند. اگر چهره‌های غیر اسلاویانی می‌آیند، آنها را نمی‌گذارند وارد کشور شوند. اینچنین من خبرهای درباره به روسیه اجازه ورود نیافتن شهروندان روسیه را هم دارم. این شهروندان را تنها بعد تفتیش بیش از 18 ساعته اجازه ورود دادند. یعنی این نژاد پرستی است. به شهروندی ربطی ندارد. یعنی اگر یک موی زرد و چشم کبود نیستی بازداشت میشوی. از روی معلوماتی که دارم در تمام فرودگاه ها 4,500 کس بازداشت شده است. شمار ماشین های در گذرگاه های سرحدی زمینی بازداشت شده برای من معلوم نیست. در ادامه صحبت با خیرومان بقازاده، حامی حقوق والنتینا چوپیک به مهاجران چنین مشورت داد. من میخواهم به حکومت تاجیکستان یک مراجعه کنم. التماس تلویزیون روسیه را ببندید و خواهش این که اینترنت را فعال کنید. کاری که شما میکنید این است که با کمک تبلیغات روسیه اهالی کشور خود را احمق میکنید. شما در درون کشور خود برای خود دشمن ایجاد میکنید. آنها اول عائله های خود و بعداً کشور خود را خراب میکنند. خدا نکرده اگر تجاوز روسیه صورت گیرد و این یک کاری واقعا شدنی است، دور بودن مسافه هیچ اهمیتی ندارد. خدا نکرده چنین شود، همین آدمان تاجیکستان خود را دفاع نمی کنند، چون که آنها خبر ندارند که تاجیکستان یک دولت مستقل است. تلویزیون روسیه را بکشید، اینترنت را باز کنید که مردم به معلومات درست دسترسی داشته باشند و هرزه های آنها را گوش نکنند. بینندگان عزیز، شکل کامل صحبت خیرومان بقازاده با والنتینا چوپیک رو امکان دارید در وبسایت رادیو آزادی تماشا کنید. خاطر نشان میکنم که خود والنتینا چوپیک شهروند ازبکستان بوده، چندین سال به این طرف در روسیه از حقوق مهاجران حمایت میکرد، ولی مقامداران روسیه او را از این کشور اخراج نمودند و حالا او در امریکا به سر میبرد. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. یک پل در ناحیه فرخور که در بالای دریای سرخاب جایگیر است، حالا در حالت صدموی قرار دارد. از پایان آن رودخانه جاری می شود که صدها گکتار زمین را در منطقه سرخاب فرخور آبیاری می کند. فعلا پل به دو اداره تقسیم شده است. حکومت فرخور می گوید که برای بازسازی آن به اداره بهداشت زمین و آبیاری مراجعت نمودند، اما هیچ کمکی دریافت نکردند. موضوع را همکارم محمود جان رحمتزاده ادامه می‌دهد. اگر این پل ویران شود، هزاران نفر از راه به خانه‌هایشان محروم می‌شوند و کشتزارهای وسیع به آب می‌مانند. پل ساختمان اینا من خودم محترم وزیر ملیت نو شده دولت زاده ظفربک، من خودم شخصا مکتوب نوشتم، مراجعت کردم، لایحه‌شون اومده دیدم. من گفتم 6000 گکتار زمین به آب می‌ماند. مردمی که همینجا زندگی باید اگر کوپروک ویران شود
акведук вайрон шавад, бояд сурхоб кати рафту омад кунанд, бисёр раҳи дури дароз мешавад. раиси ноҳияи Фархор мегӯяд онҳо омодаанд пулро андаке таъмир кунанд, вале қудрату тавоноии молии босозӣ онро надоранд. барои ҳамин ҳукумати Фархор ба агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат кардааст, чун қисмати поёнии пул ба ҳамин идора тааллуқ дорад. мо ҳамин асфальткунӣ болӯи ҳам акведукам мо ба гардан гирифтем. мо гуфтем ки асфальту ваяша роҳша вайкаша аз тарафи фақат амина усилени титон ёки ина аз навсозӣ мегӯтам ин лоиҳатон дида буротон ина лоиҳакачаҳо пешниҳод кардаги панҷараҳои гирду атрофи пул ҳам шикаставу таъмирталабанд. пул рахнаи калон дорад ва хатарнок аст. бо вуҷуди ин маълум нест ки таъмири пули зарурӣ кай оғоз мешавад. ин дар замони шӯравӣ дар деҳаи Қаратови ноҳияи Фархор сохта шудааст ва аз поёни ин пул дарёи Сурхоб ҷорӣ аст. дар сурати тахриб шудан ё валангор шудани ин пул даҳҳо нафар бероҳ мемонанд. ҳоло сокинони деҳаи кӯҳдоман умед доранд ки пулашон таъмир мешавад. дар ҳукумати Фархор гуфтанд ки барои босозии пул ҳама саи худро мекунанд. дар минтақаи Кулоб ин ҳам аввалин пуле нест ки дар ҳолати садамавӣ қарор дорад. аммо ин пул ба фарқ аз дигар пулҳо нақши обёрии заминҳои киштро бозӣ мекунад. барои ҳамин пул ҳам маҷрои обро қатъ мекунад ва ҳам роҳи мардумро. маҳмудҷон раҳматзода, озодӣ, ноҳияи Фархор. رو می‌آورم به موضوع دیگر. نزدیکان محمدروزی اسکندرов رهبری سابق حزب دموکرات تاجیکستان و شرکت توجیکگاز امیدوارند که با گذشت بیش از 12 ساله در ماه‌های نزدیک به دیدارش در آزادی می‌رسند. او را در اولهای سالهای 2000 به سوء استفاده از مقام خدمتی، تصرف مبلغ‌های دولتی و راهزنی و فعالیت‌های تروریستی عیبدار دانستند. طبق اطلاع منابع مختلف فعلا محمدروزی اسکندرов در یکی از زندان‌های شهر دوشنبه ادای جزا می‌کند. همکاران ما ارشاد سلیمانی و فرزان محمدی تفصیلاتی بیشتر دارند. محمدروزی اسکندرов رهبر پیشین حزب دموکرات تاجیکستان 70 ساله شد. او زادروزی خود را از سال 2005 به این سو در زندان پیشواز می‌گیرد. با گفته برادرش تیمور تاشوف که فعلا در اروپا پناهنده است، در زندان صحتش خوب است و خانواده منتظر رهایی اویند. حالش خوبه ولی کمتر فشار بعضی وقت بلند می شود. راستی همون گفته ایرانی ها کورس میخورد، تبلیغ که میگیرن، تبلیغش قبول میکنن. خوب حالش دیگر خوبه. برادرش میگوید که بار آخر برادر دیگرش و همسرش یک ماه پیش با او در زندان دیدار داشتند. ترتیب خبر گرفتنش کدامی که دراز مدت یک ماه بعد است. برای همین یک ماه بعد میتونن که برای ببینن، خبر بگیرن. مقصد که آیلش باشد یک شرم همراهشان. یک ماه پیش برادرم وقت آیلش رفت در آمدن دیدن سلامتش خوب. راستی در بچه نیاز ندارد، دایم هر چیزی که لازم باشد قبول میکنن، میرسونن. قضیه دادگاهی اسکندرов از قضیه های پرسر و صدا در تاجیکستان بود که تا دادگاه های اروپا کشید. هرچند گفته می شد که محمدروزی اسکندرов سالها در زندان با کار کنده‌کاری مشغول است و در نوروز امسال نمونه از کارهایش به نمایش گذاشته شده است. خانواده‌اش میگویند نمیدانند که پس از رهایی دیگر کاری سیاسی میکند یا نه. اصلا سیاستمدار تا وقتی که زنده هست سیاستمدار هست. بینندگان عزیز، تفصیلات این گزارش رو شما میتوانید در سامانه ما پیدا کنید، ولی من باشد در اینجا برنامه را خلاصه میکنم. تشکر که تماشا میکنید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت azadi.org و همین گونه در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام مطالب نوی ما را میتونید پیگیری نمایید. در دو روز آینده برای شما استراحت خوب میخواهم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.